Pacho ye ni. Na wumpom. Pacho nyame ado. Baby a wufiri ba ye. Pacho hoboko. Ehon so boko ye de nyame ase. Na no wo di asem bedan ye ema ye frɛ ye wura Kwaku Mensa ma ene waba. Enu nti ye pese wa asem na wo de ba ye no wo bɔ ne tofa ma ne wantie bie na ye to sempa ema ye wura Kwaku Mensa wono so etumi akyerɛ mu nti wa asem na wo de ba ye no na ene sɛn. Pacho ma asem na me de ba ye ne die. Me de ba na amanfo suutie. Omutie pa ma me ko osere so me ne ese metie me ye ka kire. Wo de ye nya de wo ko osere so no mo kan ye no na ye nko asem no ankasa so. Me pacho mi kunu ene Kwaku Nkansah. Me pacho na ye di ka tnan. Ye tnan ne ye hihye awale. Nti awale na ye hihye ye no mo wale a enye ma me nye papa bla bo ne ye mu mienu ena ese mo bo me mo bla. Nti ye wale wie ye no enye me kura no meka se na me adwuma nye kura wo na nka ese opia me se me nkopa adwuma nye wo a wo mo wa me wo a wo mo wa me o me bisa sika wisi wuni bi ena ye da no aduane nsusunsu a wo na wo kodidwa ye nyina ya betena si di kese so ni panyi na ehwe ye nti ne ka no kro no so nka no kole ni atamfo wo sere so nyina ni o be mai wo na akodidwa da no aduane wo blase emfa wusika ma me wo na aka kire mi o se emfa wusika nya da ma me e ma me ne mfa nya de nkodidwa wo kodidwa ba ye nyina ya no aduane no ebi ona ma ofi a ne nyina ya no a ebi ho ma me ni ho nso so ameba no aye de na waye mini waye de wa no aduane no wano a mini ho na twese bia me kwa achima na se bia na me kokulu na wano nti na me soma ye de me ba na bia woni di ya ne nyina ya didi abombu onso no wadi udie o ma miska nya adwuma me bisi wa tali o me bisa le ya wo ma miska me kobo me se wa mama ne me ka kire me bra me sansa awo me no tina ya awo ne ma ye nti no wo ye mi se na nkobo ma me ama ne wose mo nko no aduan na mu na wo soli ayensa esre so me ba bia onu nsam be ka kire wo mfi me ne wunya akasa aduane ho ayisi akoka kire wo frɛ wo bla se ne wona ne ma wa aduane ni wo ta aduane siwa na me ma sa ba be se aduane so what aduane siwa kwa na mbe franka ho aduane na ka me nkonko fe ananka me no to me nkofa be ma foforo na me nko se sika wonu ana me no to na nka se o hwani ya wale ye kura mpenke ni kwa se ya asem kura pia bontin me no ka sa be ma wonfi me bibia ni na se wo ye nam ka twa wonfi de kwato me se wa manim a okwa na anu o makwa akoka sa waje pene eno ano no esa wo e ma ye nti o ma mi nti ni nka hwe se Kwaku wo yiri si wo ye sei enti ja e bia nsanom ana se sei o ka twa mi se odi usika be ma me aye adwuma de odi be ma onua ba minu wo ma wo mi bi na so ma wo nua ba bia nkanya hwe me busa hwe a wo ni bi na ese fa o be fa me no o be fa me sei o be fa yesi me de masema beto afidie iso e na mansan nyina esiri emienu obi awale enyo awale me ma me nka mansem o obi awale enyo me ma me busa asa wo betimi ahwe wo sin ha wo betimi ma me no ni so wo bewu wo so wo betimi ahwe me afi wale mi die klampana eno ne kankan kwa handa ya mi antina mo asase ete so a me ma me do e na me ma ya de me kodo asase no medical kodom ditu wanim sabla yenko hu nana ansanya be ye bibi wa asase ne so wo de moto da bia wo ko handa ye di mani ye ta me be ma de nka ko handa ya da bia sie mu juo na nka so wo pe wasumdie na pa yira asumdie e ho na nka so ye de wo pe ba bia mu ye mienu nyine be nya asumdie mi sika sa zinire wo wo die fast mire Nyina ya kwatina nsie homma me de klopoto si anu mayi me de klopoto si anu mayi klopoto nse omu ma ne nyu aduane ofi omu ese de ba so na wo beka wonti me nka hye na me tonton no man kakra wa animu omu
na me ka cho se bra eya so le ntom na kwahye no ma ne ma na me so me mpla me kuru ne beda kete so sa onkonko pla me ko pla wo me se no nan ade anchi ya ma wo mpla Ezra 94.1 edu atwitwe so a wo munyale mie ya wo ma me nyede wo ma me entwitwe agyaye no sa de beba ne se ma me ne ka ti obi se mi de minimo ebubeni atibeti amanso de se mpada asma ma me ne be ka ti obi se wo tumi si atuma bonten me ni di natam me nya ne bone me nya ne hye se tofi na me ton no eye ne ya no okoka kire wo bi me kunu so me ka cho se wo de akwahye no ma no na me pla na wa ye de me wi amaba ma me ne se me mpra no pa no nsia so me kokko plan so si ade achi eni esi o munyina atu ma no agu me so ha na me kokka kire nyankopon na me hye no ade de me yesi ma me na tem didie ensu otokula nam de ade sisi na me so bia ma me ne si da bi se wo ye ko ha da nsim ka cho sesi ho me yenko yesi ho mo no the way ho siti na wudi ma me ne enu abadam fuachi na wo ye de ko ha da ne ko ha da ne krampo no woni mi ankochi ada ne ko no adam fu blajiman ono ko ya le da dem woni ne kokochi ai omukochi ade ekochi eska ne ma anti kwandu ono kochi a efie na moko han ne sika ba se won kasa ye mu no mete se wo kasa wo han dan ma mo ntena mu da ye me kasa ye mu man ka so han me pa cho matro upa mema wa makotwa ba ama mabo a kire sisi a wo se wo han edan ma mo ntena mu da ana matwere wo han dan ma mo ntena mu da wo kan ya na metwere ye ani anu de meti ba so fa chene kure me ye frim enti ayiwale se hwa na ko nka me bisa so wo han dan ma mo ntena mu da de a eni efidudu a mo tena ye nyina no na hene na mote abusu afia na mote na se wo one room no musi ni ntem na motena mu because na me wan wase se wo han dan ma mo na mu da enti me pa ma ko su ya na ya wo mu nti me pa ya wo mu aka no kura na me bi a wo ka bi a na ngini bi a me pa so no wa collect me wa da bi ni ntumi nkorete o but ayi ma adwum se ya wo de wodi nkayaka na se motena afidudu wei na se musi one room no enche ya na wo han dan ma mo ntena mu da na mote hene na me ka se edan na ekọ ha ni me die sa million no no die 5 million na ba ko pe yi a wo ayi da wo ka se wo na danfo na di na ni ma ne kotua eno sika na me de ma no no ne mi anko na me na danfo na nte kwa di sie wo sere so sem nyina na mo ka sika bo mo ko enye bo ne ma wa afọ wa ye ho ade ye nko sabre ne krampo de na ye mpena mpena wa de mo tena kra che ansa na mbe wa de se de amfi a mo de tena mpena no do so kra che mfi a mo de wa de ye nkwa chuaso enti wo ko chia ka no ne mi anko na ne bra ne koye enti wa na me anti kwa dunia no koka chia ne ma me se me ma me nso na sire kwa ye nti na waka dem na ma me ne koka chia ne se an sika ye ni atama koma ne nuam enye sika ketwa na mkoka chia me ma me se oboa na edanye ye de koka sika se boni to fama me sika se nye ye de ye de koye na me ma me ka se onimi se esi ho na me kwotena nko anya den kwa mama nko ankwotena si ho enti me na me si dan ni bi woni si ho mo na ekwa akosi a wo ben pena man abresa omunyina se omu ma me si dan no omu se omu ma me si dan no ene se me de kwa ase ho mo a ne kokoye dan ni bi a akofa nsensem bebra ba nti kwa bi se me papa mfa asase ama papa si asama do ba wa mfa asase ama enti ase ho o ma me so nkonkotena ho ante kwa do si me ma me no da ante kwa do si me ma me betena wo fie wodi nania so ma me nton no ma me no ma me picture na me dia ba no wo so ma me nton no ma no afi dia me makwaji wowo abeto kias nim me papa mfa asase ama sem papa di asase da okranka wunya asase ni bi kura ntena so wosere so wo mu na ba bia me na ami ado no na wo anti kwa du kura wo mo ho kura asem ba o aba betena asase na wo ne ne ko ho no ne maame ena ye ne dia mo tweja to me kias ma shikias no enti die enti pa na wo de be mai ba ye me pa so dem de be ma ne be ne sem ne na setena ne nkoyi
me bis be ma de nka wonu oba ate kura nko nye onu ne debisa wo bibi wona nka ese o yiri hia bibi mpa na wa ya ama o yiri no wo de ne echina awo ni nti awo ne nya ne nko me bo be ma no de awo twa wompo a me bisa question na ya no on fe ntwa me mpo okay na di nti na wo ka se awo mu nti no wo ye wo sa awo a me nwu ya o ya me sa ni se okwa abonti wan namfofo ne ka kire no wo mu ka kire no na o be ka kire wo mu ka kire no abeka wo mu ka kire ne se o me ka kire wo se wo ma no ana wo mu ka wo no na be bo mama ne na je se wo no kra no wo pia bonti an namfofo de sere no me pa cha wo be ka kire wo but wo ka kire wo se kwa wo ma no be ma ne nim problem a wo face me pa cha onim ni nyina okay nti wo de ne se be ma no hwe wo yie pa cha o mo ho ka won tota de ma wo mo scan koye wuti won tompa boa ma sa ne yema nyina wa na aye wa de wo mo scan kodi dwa wo so won fe ma okay but akohoma de wo bo me dan say Agyaku bensa sibo sibo di omunim no ye ka sibo anu aje se sibo dia ma so lalo okay it's because sibo a jibe so lalo eno anu no okay sibo adan na wakofa obi baba yu kama tuntum se wio na wode na betna ha ne maame ne papa hwe no abo ne ho ka mana basa ne to ne ho fefefe na wokofa ne betna afia wo se menhwe won tete Akos mpacho ntesa ene e kire memwe nsem a o kan no beble wom nti no di sun ne we ni adade enye sun na de da bi ne pacho ma ne nkasa nwie wo wi a on already mo fra me no me di kan ka say how ni problem ne ye wo ba bi eti no fine mi hu me fa say na o bi aba 20 something mi so na me wo ache nti kakra ye ko ba bi a wodo ye fu kakra kama wo ma bi a me so na me ye adwuma nkitikiti bi me ba yes wo oba ne ni we ntokwa sese ni ade na no ni e de free ho no sai wo ma na ma ye free ho ni asa ko pe be fuflo nti wo de me twa na short ye betna sele su na ma me pepe ni na me ye betna sele no no sika se ni sika bi wo ye de ko han da ne madam bi ye betna sele so no na o ye bojwa o bo ho moden adwuma bi ani wa wo nye wo ya ade ti betna e honom no enam wo se nipa so de wo ya ade ya de ha awon ya ade nti na mo fa ho time nti kakra sa no me ye se mbetu afifio because of onunti ada se me metu anaso no betu nti okohu ne wo fa bi ono kula wu o ka jenze o we den ko ska kra nka obesi dan ni bi kura ma no asase bi o no free se obetimi akoye yasase na ya kwesi dan na onkonko ye na no ne onko bona na mane esta so hia amane nti ampa okọ ekobo na mane okọ enso kura bia wanko hu no to no abe se obe that times na ne so ahye se mo bia incident nti o kakra mi enu a ni guso na that times na mo fio o ya kakra na yetimi di siwie ya nwie kura mpo before na ma me no mo pressure na ada njo no tui je ka me mi ofio na ka misika kakra nso nti ya sa no still ana pressure na ye mo and am say am for na da na o yereti a bibi say koso a o ma we let to ankwa wa nti ba sa na me so me ye den mi free oni ni e betra edanim nti kakra ye twa blocks ni ye we nti mra kakra na ye se me ye ho ade na ye ho ade kama na de ye yi kakra ni se mimi hu no na ye fun yare bi kakra ache enye ne ti anu ye tu ho na mo a ye ko hospital e bo etimi kwa ya na ho no mo ani sa kwa ha kakra sa enye da eyi we kura akire ni ye ko be bia na me adwuma
no so five blood bi ni yi kakra na ewo na ye be ye ho surgery na bia mo no so me ye adwuma ho nti o so mbe timi so no so mbe je 3000 bisu minister na so wo kakra na ko pay bi na me so me ko pay bi nka ukuada na nke be ye saade no ukuada be ukuada wo ye ai de be aha de twemu na unim ai Monday no na o ka kire me se o yeso ya na yeko mpaibo o mfensi na so u peska na wako mpaibo na msi rose sisi a minister ready e wo yanim o ko so a wono so yesa o faka krede na msi o minister o wo de da bia oniska ena se nsem beble ena ko bobosia ena anam ka yen se so wo ba bia e bobosia dia kwana ko bobosia no na metua ena nsem beble nai u baba na wuda u baba na manu madro ansam o kasasa nti da de ne kura me kwa adwuma kura mama wan kwaje bosia ma na nko mfensi no anko bompa ye no a na de mfensi nko na asore dai wo mampa cho manka so nko bobosia ma me banentu yo enti eno kura mama fie nti mu adwuma wa na oto ame ho no na obe kan sam wa wadwuma be kan sam wa na me kopa ba bi fae nti anwura ya sam sa wo twɛn me eno no ode ai plastic ai ba na me kiosk no mi hosa na me bia nti me den no ya nti me kura me yesa ngam de bebo no nti me bia yi ne bo ɛhɔ na papa ya me kura na mpiapia kura to na me nim se watam kura de aba nti mo ka kire me se a me de yi abo na me se busa no se me tre me nsa na me yesi ena ode fire ode ba me Maa Akos me penasem but adibi ho a do yam me de yo stress one bemensu ha twene ha twene pa metiwase de wu komo no metiase pa obesu bemesu Maa Akos dia o mo ya ni sira so na nyo me anu nti ne black ro chimitu because of bidinachi obey branch wu me na me ka kire o enti anu nti amani pa bebre se wa ye den Maa Akos o simi kuno enti sa wow Auntie sa o me ya chime aba askwa eno ya hwehwe mu a me kwa busa me na me kan asema ena me nua no bere bebe me eno achikura sister ya no kan asem se oba ni mu obe ene ne be kontokwa yi sa no me se di omo ye okro mu no but me no atoda bi na me ka chense bia bibi ho a o ntwa so sa wo ya sa wo be di akira wo be konda bia so min adebi o hora me sa wo ma be ma ne yen wonyam wo ntem no a wo tie me timi pia na ma hye no enti one sister na issue a pimpa so ba no me said am one say ma tise emle bi no one sister no kasa sa no me kwa adwuma me ba no one no se me na me hwa de no kura me ka che o kuko lua dem na me ba na one sister no ye enti ba bi a wo wadua wo no sister ne to ne nsa na ball na utofom na me dem so mu na me pata wa na bai enti minim di omo ka kire sister no na omo so ana omo ka kire se omo beta no ewe ye France be bi ote no wo ye mo ni nka ha ne ade ene be bi omo si omo fi mo si one room be bi a wona ya me ya mo ni nka se enti me bi me shadam ana mte se won se ode ai won se ode play abo me won se ode me pia sister na gina ya ni mu oda de me ana me shop line me say me GhPage na free sister ni nsem ti me ne ya na me say ma me nyai na me jaye na sister na sa fa chire ko police station akọ report o say me ma so ne kon me say me come adwuma me say me ko adwuma e mama Akoma ko 4 almost ma mo me ko adwuma that day me say
e ma fo gira wani se wan so mo a won kwadwuma me say that dem an kwadwuma we ya soma we ya san me yesa nka me to me nsa na nka de ebesi nye na no me ya ono akwa ne ka se ma me kwadwuma na me ba adwuma ti o mu ne be frame say wo ye nya ye police station ani akoye ni ebusa sister say obe so ne kon emia ne kon am se me oba kura me ntre me nsa kura wo ba so kura da se me ani akeka nti ho na me yesa nka me boni dua me na sade ne so me ni ye se me bo bi dua me ka kiro sa so but me ya na ma hede hwe ani omude ye ni pa I krom ho no ma ko ka je pa ni bia ada baby amosi mo fie no wo krom sa na ana me asha no se wonye busuani baby amosi mo fie no like ente ne ho atene ho but they wo krom and Aisha no so if omu fie wo no eben mo fie no so ben high dan I see so me no one thing is say one on a family bi na ya one enya ma bi no de ye na me di kan no ya wo ni free here so ho a problem so mo de ma no na hwan ne kofa ba eno na mentia because say ya bia mu nyina akra mo te fie na ya han ni mu na entokwa wo mu kra de na entiase wo mu but we de mu ankasa mutumu fie eno wo mo so han wo mu dan no wo mu timu o enti ya problem beble bi tore bia even crab o ma dwa ye na se akra na mo yifri o ma dwa ye direct nsuo be fa ba bia ye de eno amia na no so me ya me catch o me say wa wo ye be ma ho peso dwale fa no wo de dwale na bo hu de be se na no ye ya na mpanifo bi be mo na no wo twa ye je wo twa akra still no mo dwale digu ono body a wa bia mu wa hu etin sambeble we me see ya kwan fie be de o ya kwan fie ni akana yesi ya kwan fie enti Maa Akos eniama ekoso do me nka se omo ne ho mode obo ne ho mode e ba adwuma mu a bibi oya ade but se obehu bibi na obenya abotre e wo sade no sanko no oti a ganka problem bi ani ho so say ebia be ba no hu bibi se na ebia wa kasa kakra na ka wa pra fine enflama bona se nwura eba honum kakra nwura we free we mu fie se wo dia me se ye din na pra pato no be kasa ho ma ya na ko fanse meble so eti media ho kakra no metimi aka no eno we no menini problem ya okay sa ya funa yi Maa Akos me kasa me mo ho modi ana mboa ena mdi kan mon nante ho a che ni kono kwa ne cars be 5 e she motu ma me de buy hospital cars me nam ka kire e wa hasise yi ma ye hwe won e bia tora bia na obi se ena wo ya ma ya hwe no hospital cars because ada no say ya nyawa na nke kwa kwa say wo kokora wo nkobi wo fi wo asemfa ho okay binie St Michael's Catholic Hospital Kumasi South Hospital Trust Homeopathic Clinic Grace Gift Herbal Clinic okay pokura ebi kura ma hu bi mi tu hu anamo kakra ya na to da bi na se on say eni pa de to da bi a ene be de echina na eni esa nti ya yi na se me ka se bi a enya ya wo de da bi a woni ska da bi a woni sa ma me dia me pese etwa tietia ni se because me ze sia no wo se da bi a du ni dia wontimi ni me yede entina bi me so me pese me mane ho to no so if you hospital ya ko say and a test me ko na me yesi on them di ka cho test ye di ka ko ye e wo e friends plamiso eno na 2018 eno kra na che nti amafo kra ka che so na se we di ache nipa de ho ho a wonsuo kra betima ayi na am sure fine nti esa ko plamiso na doctor ni man from say na enko
am I no so 2024 ya eno so me baba ebe baba ye oh me ka bibia na oh una ni free am ka jan los me who bibi se problem ho na me no me pese me ka se bia se ni se bad me pese me fight na ade ni eden won hu bibi ni wo ho ana oba ne ho ono na me but 2024 de moko ye test ne de na wo hu bibi ayo okay wo sperms bibi na oh so say no unti na doctor no say edika doctor nka say fibroid nkitikiti bi fibroid nkitikiti bi wo okay enti Catholic Health Service Trust Ghana Obuasi Diocesan Health Service, okay, St. Michael's Catholic Church, Catholic Hospital, Medical Laboratory Investigation Request Form, and Nidine Wahai, Kweku, Mensa Kweku, na Yatro Fertility Worker, okay, any cramming. Auntie, Maa Akos, media, the idea as soon as you says ya no wa ko ka che na ifo ni ade ade se ontimi ni menyade entre bi o ko ka che ho amon ana bushia fom se woni mi entre bi ni ade ade nti no me no dia be dia asumbe be ba no me sana otimi de nsan kura ba nsan kura o Moses ye oh nsan ye wo me wona me se wa ye den so wa ja wale ba nsan wo nyina oda so no na tie oh wada so no na da me no wada so epiepia ba ho beje Wana kwa homa ni ade so so waja ano huna oye sad na me free so me ko ti ara me percent o ebi mutim ka da bi obi an ni o da bi obi won kan obi wan no onene ti ade na waja no di na obedi ni me so mi obi me tirimu ye pa ene ebi ni ho ebi ho dia ma bai bi me age e fato ediani so why say ya mana ye too much ndi no me pesa obeya ma echina bi obi be ye tu wo maane si wo hia ne nana wo maane awo na wo ya misa wo maane ne ntwa nkontompo dia etwam ne bra na wo ka che ne bra na nkwa sa wo ni obi ani awo pere na asha mo so ya na bonyi no akofa na bonyi asase amiti so aye di mani me ne wakasa akwa che ami nya akomode ne nam so wosere so ekwaya chia mi nyako wale se nana prempe tese asase ba kwam te so anto ri sine di anta ko she ma sine di nana prempe prema oben no eno ya ono na se eno no ya wo family matter eno na fa be ma no ben da bi me ba opese be ma ne fa ne hunkonkwaji wo busua na le pa so me ka so fa ne hunkwaji mo ka che ne sese no da bi asase na ye te so na wo mu di mi nani no na no na ese e de ye di udwuma sese me bo sese wo pese mu tu free ho enfafie na mo sini che busua no na be ma no nkwa asase foforo ensi dan ma mo nkwa che mu ana asase ne di anya me ma no e ma ne dia e na nya wo hu ayanto kwa du mo dia yese mi na me mete so e na wo be ma no ese e de ya ye ba kunya kwa na ro me ka wo say kwa na ho kwa den say na ese e kwa hu na no na wo so wo tumi wo kulomu na oye dan ma mo sanye asase de wo te so e wo no ne dia e na nte kwa du busua asase dabi eye wo ma me asase ne ma me e na wo me asase ni pipes ni ho pipes ni wan anana na se me awon ye entinka mu no odo na fo ye kuroto woni ye kuroto entimi mi ko hu nana no nana ye se sa na che di animra entimi mi ne be ma na kasa se o mi enko hu nana nti ye di ka akọ nana woni na akọ kasa no se ye mpe bibi kakra ne de ye mra wo be ma me de tu ani mene echina ne kwa kaya wo maame si me ne maame na obaji awale ne ko maame si na nko twa asase nka asase nso wo mu di na nte kwa du me bo na se mu ntwa sei ono de wo mka ne bo se mo mpa bibi kakra mra okay na ususu se wo pa bi za bibi kakra no na wo de koma nana no a haw no a Aisha ne nkrofo na ewo ho ne ham no etu betwa me pa so ye ko hu nana Aisha me bo tie Aisha asase no wonfa ho wuti ne di Aisha no kra na wonya santini ena asase no so ewo kuro be so exactly Aisha free so Aisha meto asase ewo ba bi a wo de no wono enchen
Aisha hai ne dan no wati bo betimi atu afiri wa akɔ ne kurom esrem obekɔ enti no enye asase no nkrata no a monkɔgye yeni awose mokɔgye no de hu hia but enye asase no nkrata no a monkɔgye yeni nti ana Aisha mudi mani wɔ kurom ho me pa cho enoa eni se Aisha woni wa me pa cho eni se asase asase no ye ne dia antokwadu di asase na ma no ese me galandam omudu omu ye aduane agele to nom da be pitin galandam wonyina bola efo wo ebusuani wo yo ma me ba oyo papa ba ya wo bi asase kwa antokwadu na si wo mu betu foundation obi ko bo na mama ne na na betamu wo eno time etimibo ebra wuwu sifie no na Aisha ne ho no good aden na sayane dia wa mebubu agu na eno nti na wo di nani no baby sayane dia mebo sa Aisha nim sa asase na eyane dia enka won pere so ba wu sifie no because obi asase ye ne dia wo ne nkrata eti kan start say wo to foundation na wo de nkrata ba kire wo say me sid edan no media me nkrata ne me ma wu nsi ba Aisha atena ho ama wo sifie ne tim ene wo se asase ne eyane dia wo hunu bi da me asase e me makwa akoto na me wo me nkrata me wo me receipt na wo bi aba say wo besi so fie no matam na sine fie no wa boso no wotim wa bra asase ne media enya ne dia kwa Asha ka che me se o ma me mani nye o ma me mani nka na me naji se me nim nyansa enka na ka che me se me ma asase ne kwa nka me na edo nti asase ne ye ne dia me nya asase se ye ne dia wo me fa e wo di na afo na prempe se won fa honye bola bi ne se o ye o kanu che se wa Auntie so bi ka se anum nya odia anum ma nani emiani anadia nyina ma nyenye ne phone nsiro ma nka sanyi wotra wa mama be fa di nam na na isi adene ya ne dia obi ntimi be fa adene abla na na isi no nti da bia me ka che so odi omo kan dia afu adwene ya da ko we wotra ye to ha ma we ye di we mo ya to nya nti woti wona miji adwane nti etwa na akosi kwawe efu mu wonyina bola miji ahidi amaje omutwa ahidi onu nyina we mane bodi amaje nyina ekan nan asa ya no betutu agu oya no na nabusa na wose woni obia obetwa ahidi no kwari etwitwa na ne matugu mo ba ena empla na yo wose asa ne ye ne dia ano kroma na o ma stop no baby ano esade kwa infia stop no o ma stop no se wonyae ayi no obeye no ibi kura baby kura na o mo ba ho be yesade no na ma obi abehwe ama se mo nya den mo ma sa e woni bad sa asha no waye ne ho se omu ade so ho ensuo kura mo timi behwe ensuo fa ya ka asem no o mo timi behwe ensuo dwaye kitu bi o ma bobo dwaye kitu bi o ya ka cho mo so mo ntutu e be si na da ho ye den o ho bewura ho e be dwen so e ma ensuo fa ho e be fa ho adan Asha no tumi ben wo saa ho na bia na nanom na wo bia ntumi nka na asem na me ka se wono se no se se akrom ho fo no panimfo ho ahwe obi ane no asase nti wo munyina ta mi se wo mo di ama Malik wo dia me ba be me na ho me so na me ntasuo kakra ma me na me ntwa me ho emresima ye ba ye be se abeto so you know ya Rose mako unse efa bi no wotiti wukuru me pa cho me ntiti no o ka sa me titi na wo ento kwase masase wo me akoya bisa me bra o me akoya enka shi ni wo hene na dia asase na ma wo eye Aisha dia ko hene de ma no na wa Asha ni tumi o die nti na prempesi wo mu wo bola prempesi so wo tumi se wo dia asase ma Aisha ko agi ama no ko mo nsi fie ma ko simpa cho wanye ma na nka de no se Asha mu bola ya kwa fie ya enti de bi Asha nye wu na me dra ya baba se enya esre so pa cha enti don't worry ye mo nka ye wo ne ye befre wo ye baba behwe ye ma Aisha ne ntekra se dase ne ye beba enti ye ni akase ye befum ni aba behwe de wo ye no ma ntem ho ene eho ede ha mo adwen because say wasi wo fie enti no say wo pese be ma ne san kofa sikafofo na muntu na munyai dan na mosi wo ho no ana mo dan mu ja wa de ma Aisha tenam ana se mu ja wa madan na si hwapro ento kwa bebresa no se ya na asambe ma asamwa ya no aka chi mu plapla ho
Muni woni nsem twofo na ye de na me ka masheda masheda me de beba enu ti ye se ye sheda no ena aye nsem twofo free ni na e beba asamre man ko ka kire mo so mo prapra da nsem twofo ba asamre man ko information center ko boda wuro so mo nti krom ho yes ya beba oni e de ni aba be hwa dia ene kwan a Aisha e de wo fam wo be me na yi mo dan predo do sen ene mo tuo oh Ako me mum na bra wani mu kakra ama me anam se bo ni nti na ebi wa me master no Messi Auntie itimi kwotena eho so itimi kwotena ho no na yetena wa bia ayi ba na yeto afiri ho so putu ojanso sa the same thing eno na master bia na ni painting dan nti ono so awa be kwotena wa ti ba ku bi so na no so na esreso eno mi anam koye me ko han na siesie mu eye bibia ana no so mi free ho no nti e free ho na ye de be ji sa we na din sem bebre na che se eho no eye ntokwasem nti na mo hanya no motu no ana ntokwasem ababa yesi wo anyway ntokwa we na me free ho na eno no wotietie mu aya na free hwan ako me de mi tietie mu asa ma sam de so Intimi ka say we need difu and I say on the difu the best na Alentina wintimi ka say we need difu Nigile no wo ka tell say we difu anya Daddy o mako na ti o wo ka say we difu Daddy o me wo di na kwatena wo bi sie enipa ne ha mi anya no ani say mitimi na wi ase ni na sawo wonko na atro bi fia wo hawo Daddy o esa wo ka no kure aduane anukogi a ye na ma enyi ye na maame no e di asam to ne so e na me dem maame no na ewo no mo ma kwan se wutumi dua aduane ho o sa asase ne da na me dem ni tu wo han fie obi asase na woni ya abanya yi na me gi aye sisters ya no kwa na me ya ni sisters ya na ti wo ha ewo ya aban ho ye kwa ho enyo asase nyo obi ade na ye ho ya abanya asase kwa land ena mo kokoto ye so ebi ne baby e kwatena ese ne kwa na ho ne da ho na ne kodue aduane the last time o ma me kra ka che wo say bia penne na na ma no ye da ben da baby o ma me ne se ne kunu ne kunu ne no nsa ne kunu ne no nsa na ne kwa na ne kwa ka kire na no waka ada no wo ba fie oba no ni oni mi di nko na mi nu na mi kunu ne ye aduane enti oba ye no no waka kire me se wo pene nana na me ka kire me se o so wo pene nana enti o ka so wo pene nana na mbusa ne se na enti ne nko ana wo pe o nana wo me o ana wo ye de na mi sinya mi nti ebeba ono ko ona mi an na de buafu me da se da bi me ko no wo asafo a wo kana me de me abufu odi eno me de se o ma me mama ye sen ne mama ye sen 5 okay it's a normal say bi aso be ka se me penana but mo na bi a mo be ka che se problem bi nti na e ma ye o ka se wo penana o tu ne ba be ma ne fo se wuntumi ngoma no a onko wo ba bi e ma no ana what da so be ma no ankanchi what da so me be ma ne de no wo na ma no anya me ne kwa ma ne bra kura ka kire mi kun se onka san kire ne ma ne enso enti so ma mi tu ne fo sa be ma eso ne ye se bi akobekwa wo abonte at his age papa what do you say 52 years se o ma me kura ka kire no e na onno a wonu mu ye nyina no hospital card in die 15th of May of this year and wakokwa year test and yes we need problem now wo so abagia to say problem ni free because yade wo ye ma gese yakokwa ye operation and ka bema na hunu say problem free one wo 52 years no o fa wo so obekwa akọwo ene me ma ba mo yire no ye feta akra wo abonten na wa yade nti esi wo awo kwan na bema na nya 52 years ekokwa abonten kokwo edi na ka betu ma ya le no wane metina ye na ade no ho na me ka cha ni say ye nkwa hospital wade ne echina ene enu amia
Nene de sa na mi ti ada na mi yam ya na m ka che ni se o mi enko onfa me enko doctor eno wa se ne nchen enti wa mi ankwa na ayiwie ma ne de yakokọ ya na o mu ka se ni se ne ye ko konfa no chi no eno o mu ka se ni se ne ye ni enti adi se ne se wo ye eno o ye ne nchen sa besi sabre mo nchen sa besi sabre da be na wa sen ka akokọ ba ayi kwaku ben sa da be na wa sen kokọ ye ayi operation no ukware me pato blessing bokan ko operation de nanu ya GDM wo mu kan ya nye operation ka akoye no we da ban e no de nanu ya na mu kotu ya sika no da ban okay that everybody ya share mo sen ka mo bra na me operation no ukwada atwem meboa die nti na manko ukriada die nti na manko sika na me kwaje ya no wontua sika ni se wo hospital na so makwaje mo ade magiam kwaje na ade makwaje ono wakwa bosia dodo sen na wakwa akọbọ abema na wantua me bobosia me ko bobosia wo bia me ko dwoma na wo se wo bobosia wuntua se wo nkọbọ bosia wantua dade a esi den na hu se wo bobosia se do wa me ni akua kwa Afutuo ja nam je bia sare de se me je di dwenti won fama me a e chance na wo ja ma me ko ji wo bia sika kese bia 7 million na 70 cities. What is Okodi? 60 series, 20 series. Okay, but we say so we ya was say fire or the bema on farmer one tem. Sana woka. And motinko on farmer one tem. But or the mount. Okay. Not just on farmer watch us woniska. And tia den in sabeto ska so pen we tria wa. We ska on one farmer no ya aduma miensa we ska on one farmer da ba minim de waje na asirasu minim de waje asirasu de ono enkakla ntukun adugu na adwuma no na man for the best ansa abontinu akati agukunu ji awususu wo na wono na hia na adwuma minibisari bibi a won kan che mi amakosi na yede sai skam wo yidi de be ye aduane a wo yidi de be aka ye ne dia president won say oyibi to asem mfa no aduane ade aka mpokra dose say de wo kai so no ono na kwaji ni sika predodo say na wo say wo kunu sesa ne ho ntade sesa ne ho mpabo predodo say Santale ndo bebre ono amenfa nhise wontale bebre ntale dia wo badam ho ma wo no ma pa da bia kura mi ameka atale bi wo ma wo mfa nhise na guwa no maka che ni sa atale yesi ese enti fashion me kwa kan o fi ni yemesi o kwa ku ben sa wo de ni yemesi no mfa ni yemesi no woni obosom ya katu ya ka kire no eno waka che me se wanimu da no Maa Akos me ana onse me di kan se me nya obi a me tiri modern ana me mfa ade ensie me ya sa ankanya we ya fan say problem ni say da bia me ka che me se nya sa problem sikari mi chia bi nyankwa na wutia ma me nkasa nwie enya sa no a ankasa bia aho kira na se bibisa ade a oh anka aho kira enya but oko hospital ba kwa ufli ho empie no na moko hospital na onu netua na wa na otua na metua hospital sa moko nyina wa na otua hospital bia me na metua ontua ska ni dabi enti no wo sika kra me how sika enti utimi nya sika e de ya ade ebi ni say ya wo se na makotua we makoyesi me how sika because of me ndi de menya me de behwe efie ni wo ayi no eno na me ye waso wonto mpabo ma no nto atade ma no nto duku ma no manis kan koye ni ti Maa Akos enu ti na waso wo nhwe no Maa Akos me wo adwene se saa de na o kan na me nya me yo but me hwe de me ye no say na wo goto we na we ba na wo kwa ne den so ade e da ye ni mo ye pese ye no na pese me ye free wansa na de ye wase ye no na ya ye operation no so anu na ya me dadwene pa sa iwe krampo kran kanye nayi wo de busa no ye kwa doctor bi ka kire no me ban say be 4 years or 3 years no ka chen so be no sa yi no na no na me say doctor ni kan na mi ma de kro na butre ni no si wo when di wanye ni so wanye so ano honti no ka so wanye na ja ye de ye 20 anumu kakra sa ye kokoko another hospital na ye omu say sa de ni ye say
na wo hu say wo yefunu yo ya wo problem wo yefunu Maa Akos minimo na me ya me kwanzu so no oso obere mo operation wan ka hwe wan ka say bia say mi say e ha wo no no o che so obere doctor de da bi o so wo ka say obere wo bi say ya e so ka che ni say ma mi age say me no ani me ye operation wono so wan ka yale ko na say ya funu yale bi anso so ya funu yale wantini aka say bia we da wo yam ana we hye wo ha wono wan ka na say ya ye kwa agogo no na agogofo ni declare say adu we na de ha me na adu na ha me nzi so na ku bibi asempai bodi we na nya hu na ma empai bo wo de empai bo ko yi fibroid nka so me de empai bo adu do say na so ya na dwo empai ya wo de empai bo ko yi fibroid na wi asu so no am empai ya wo be so wo be bo no de but you want nka sa so le kwa me ye aduro operation na ma omo nko ye na me kan empai say rade bo me wo ban na fa me nka sa change so le kwa no am fa mi nko nka so am fa mi nko asole unu so na ye ho me na da bia sa no aka sa na nyam na me ya me ha pepe na tie se ya wakwa kwaje sika because ana me ka chense wa na wo ye den wo bua wo se minifie fo na ye mi na bi hanti wo na se wo fie fo ba ya wo fie fo ya wo a wo bi a doctor aka che se fibroid ayam na ma so wo pe ba to bo me ba obebem wo so wo pe ba enu so na bi akwa yi wo si akwan ye yi fibroid no de free wo no timi ya was makwaji bi sika ye de be ye fibroid no hospital because be ma ne nkotua abosia no asia ne say me wa so nkobo obosia say bia wo evidence me kuru ka say me kwaji sika wa ha me kwaji wantua ye de ka ho pa mo frɛ ma me misa no wo say ma me kwaji bi wa so be so no so wantua pa ne number wa ye frɛ ni misa no wo kuru ma wo kwaji ebosia bia woni sika wo se for sika bia 70 cedis fa ye bibi ne saka sika no watua na fibroid no e ha enti no wonye sika no wo say kope sika na eja mo fa nko obetua mo akwaji sika no so ampa mo akotue sika no hospital me wan hospital no refund mu sika ma o wo se ba akwaji because won tua no akwaji hospital sika no operation sika no na ade aba enti wo de dia wo gi no sika da akoma no ya Rosmi no na edi nkomo mpacha wo di akoma no enti da benda na abekwa akwaye o enti na meka se wa na aye ho na ye me ho ne nkobo obosa kese na emra ni se ne metise so ni nkobo obi bosia kaklaka bi sa brechi ama ne tuo no ni shedi oni sam kwaji sika na wontua sika ntine tuo ne kwaji bosia na wo ka so ojo sika wo sika me de ma se ye mfa nkonkwa ya asase ne hu adwuma nyefo ni ye pe na de ma ne wo ji sika nje kai wan ka so de me ko hospital e be si na wo de ma ne o ma se enti aka se ne wo mu sika me ka je eja so na ka je teacher amankwa me sika se na wo je ye wo di yes what you saying no ma wo say na say you no ma me 4 million 3 million wan fa ma me no cray on na ka me de me enye no kwa ka me ka se ne bra mo number wa me ne ka me ntimi jini sika se me jini sika bla dabi me ne ka enti yade ne dawo yam na ape fibroid nyina enwo asem ye asem o de wudi agrosa no ene eme ha be na be ma woni me ti obi anu ase na misika nya adwuma se wo kopa bosia be ye adwuma kopa bosia be wo ma me ka chen se me na me kopa sika me ye adwuma wo mi wa no se mko na ye se no me nya adwuma na me ti fie na se wo mo shake yaso no ese adwuma be na me nya mfa mu awo ene nso bosia no obi aje na me se nya adwuma nim ni yanko wa adwuma mu ho mo nye kopa bi ma no se me kopa bosia onko na adwuma ada o ye adwuma o bank makopa bosia asa o madwuma mo so o moje bosia o nye bosia mo mo yire no e wo bra ya o mo sa me me ya se me ba manfa sa ainama first no mo maye ni ama wa kesia na ye 1000 cedis ma jabe person o anka me de ba no onim me ko ana bia we bia ma bia 500 we ya ma bia 700 ni nyina pepe so o isi ha de ni mushi da wuni mushi nti ubi sa asa me na first wa na Maa Akos ni me waso wanka na asam nchie me o ka na asam nchie me ameka akoka che na busuafo na
asam na wo so wo ka twa di asam ko na wo ka twa ni e ya asam ben ene so ka asam che wan ko ka me buso nya do de ya me na ne ko ka na wo ko do de ya me so no ka twa ne blam wo fira mu nansa ne men so si di asie nyina bo mama ne enti se me na se bi me mo bia ma ene ya me bakora na me si fie me si asafo ene na ma ko so fira ka se wo kura bo blam ma ni atojuju na wo se no fla no ono ne bla na se ma fla na bo na mania se asema losu kani se me onko ya yi no na obeba na wo wuda wanu maduro ewuda ho se ene kwa de me di ka abo antimansa kula ma ni maduro e ga sha di na ben maduro o tai ka sa de ne sa so ben ma wuduro me na me ka kire di na be o ben ma wuduro ya rose o tete na o ye di na ben ma wuduro di ya Maa Akos mi na me denem be person me hu problem wo ho nti a ye tumi solve ya wo say wo ben ma wuduro no di enye wunti o mo ya o ma de da rose die nti na person ku hu wo ku hu ahye be ma no anase wo ku hu aye dai me nku me hu nhye no etu wo ha on say no na me ku me hu ahye no mi na me ye ma de sabe no net me be cross I wouldn't net ye o tempting sa okofa de en ene no ya ibi wa kapu busa no o tea black tea obwa ya bi ene wa wo yansa nka wo ba ho wo ana no me ko ye tea say ko fatu ye wo tra wa ma wo ba na be fatu gu ye wa nom wo wo bi a wo ko ba na me ye ma de wala to le jutwa nkontompo wo di akwai ko walo e ma me 1000 to de ko fo ba ni bi dia o kan wo de ko na ko fo ba ni bi na na wo pe me pe mi to me ka me papa adaka o ka papa adaka sa de o ka papa adaka sa de me pe no wo no da ya di say bi wo no ti wo na bisan na che say kwa wo ne nampo Akos me de me ye ni pe on se me di kan me ye ni pe bia me ha adwen ebi kura no kura wo no kura na me na me say tama ye ko lu aso se so fo ntimi ka se o ye nya ho ade ni kwa se wo ye busa no me ni 2 years ne obia me fa me ho kura gan me no me ye ni pe bia o ka se ole to na ka kansem asema me ka me boa onu wan try 2 years o abra fa no kan o me so me de no kura na de wo sa kan enye so for me na kan show so for me kan fa sem bia me to so for ni so na me enfani di mem na wo me wan kan hwe me na m ka cho se ye me ho ade wo di na echi na na me no ti wa mo san ti me no ti wa mo na m ka se ye me ni ye mpa so le nye de enko me ka wo se me ntwe na me sa na echi di a ene dia mensusu no me di hu bewura asori na me di hu bewura mu me mpefi ne nkeka wa ebionti se ya tena wa mu ana hu hye enti so ya me hu ade a ene me nyankopon e da twitwa ade wa yesi bibia mu na fi ni ye hu se wo nya me hu ade ade a ene me so me ne wo na biem ena wo bo wo bla amane so fu bia din e mo ni din Maa Akos me ba ade ba ko bia wo kan ya na e ha me pa na wo se otumi ba wadwumam e be ye dede kakra ono de start ne ai wo ma misika no koye me pese o kasa wi wano o pese o be gu ani mu ase pia me gu ani mu ase adije enti sana wo no ma so ma ne kasa nwie wo be ba ho wa be gu ani mu ase sana wa no mu sana se ose mumudi ka frame no se unim se ansa de minim no se ho bro sana watete atona wo ba ne dabi oba be yesa de ne ya Maa Akos me de se wo ye sa ne ma no ana o se bi wo na me ne ye no yesa na ese mi pie u pie so na akotena ba bia wo ma wa hwa ana na wa je de ha kwa konom kakra ana me konom sanso me bo ni ade so Maa Akos me de me sew me asema me kan twato an se ono issue na e was so o da mo so abu mano but media
me free ni chama ne ho ato no oh me dia metimi Dabi. yeah Maa Akos me wife 40 we me kasa me mla no ana mboa hwe Rose me nyame a on na se nyi Nyankopon na bia o fam so a ka bia nko awu atete ni no mane ade a mi ana tore bia na me yi kakra ba tenne no wa be hu se mi nye obi a me ya ni e fighting na ye kotra ni atu na me bompa se nya me be ya adom ni ye ba bi na di asumbi aba ampa nya me so ati esufre ama sisi ano wanya oba bi oya blog oya twagu blog betima sa sheturum skura batanam some months we ye ni ade no too much bibiani a cheza u kwani mu wan kwani mu so ana onam no ka na mafo so kai na ukunu ni ntawachi na ukunu ni nyese asumi me aya no mabeka bi hwe na nsenya boys bi o mu no wi wo ya chi wo na o mu ku toilet ku ewo ayi afonim etwitwa body egu ni adade nti na nsenya me start yesa me do ya na me se me do akoduru ba bia o mu ko toilet no na me ba na me wa me hu na me ka se me wo mo me nso bia o wi no o mu no me me ka se me nso bia na me doko duru hono na me beto se u ko toilet hono ma na no wadi kan ka se ye ko toilet eti dem bebia metimi are ayo wa kura na hosa ka chem so wo de jam life mo na ye fa ko ba bi na no me ye den ye di na me twa so eti no Maa Akos me de be ma asundwa ba na me di kan no me free hono wa are wanya na sumbi why feda me de o ye no because yes na yes a wan hwa na bibi kitu bi sa beba na sa akoye bi oni pa eti wono ye nyina ye nya 100% na wo no ni bi e de ya o mi de me ka sa me no but no man a wo ye no hardwin nti me best na ne se me ma na sumbi me de metimi aka no mame ma ku yampa so oboa o ka se me ne na oboa enya sen abosome sen ni marriage without consummation when you plan where you are there when the abosome sen ni Rose me bi so asem be ma ye be ma abosome sen ni Maa Akos me be nya me na me ni no woni ni hia wo de enya wo se ye wo se hwan ye abosome sen ni anan fie sen ni Maa Akos busam wa na me bi sa question menim so ho na me bi sa wo ba abosome sen ni Maa Akos be ma no oba de abosome sen ni nya be ma no oba busum ma Akos me de sa na da me na enya me na me no enya me na me yesu me no no aye da na me wo o se mo frame catch o se na football ntinu obi na tumi fo sa se do masem ne even kran sakra na me nshada nya yi ni ade eti na ma adwene wo sa de se masem ne enti me no to na o ka se masem kwa de bisa no kan wo so se ne wa de me mfa ho so me mfa ho kura do de o de be ka je me se bia me minum sanom ensa na nsa no so enye da bi ebi wo no kwa na apamo ma wo kono mo nse bisa na asafu bisa ne wakache mse mko bisa na chikula ono no nsa da do Maa Akos wo ansane de men kanjo sa nanu mo afensu su no men kanjo sa nanu se na sa dia mimi dudu na wo fa de na fie gu na yema wo ko fa chense no wa fie gu na yema na woni ni pani tula wu tula ni no enya ba ko konza da bia so no ne ko bibia ho enso no ko ani ya ko fie ko di hu adanse oh that's how they know that so the one me na ka chiro me ka chiro sensan jai anso da bia me father ka chiro me say obey di oba on be kanfo say be ma di da bia obeba bia obegu ani mo ase da bia obegu ani mo na wanu mo nsa eno wa yese ni ade ama me father ka chiro obi anka wo oni wukru te di anka bia pa mo ntamu no ka esa mutimi trans na mo solve ade no anso wa na ade me be pie
akoka me anam du pe me no mienu na tie me no mienu na ye tie bibi ye wa ne de sahen ensa no maka ko wa ase ho a waka se mu nko fie na mu nko no anuane di obeka che se ko fie na ko no anuane di because e bi asem na wo de ba ye no nsuo nyinem ensuo ni menti wo ba no ti ne bura no aka se ye shebla na se ye klabie no me ko wo se wo kasa no waka che se twa so kra untwa so enti se wo be gyan sa no wo su gyan no obi anyan na mo tra so dwie mu Maa Akos ne wo kan ne se ne asase na da bia eno na dontokwa ba na ne nsan ne ne se no dan no munya kwankwa tra sa asase no fa bo dan no ne wana ne ko bisa dan no na entokwa ma entokwa no wa fie na me ne kwa ko ye wa fie na me ne kwa ko ye wo ye ya wo se fie wura so akofa wa intensity ye no asemba ho wo ko ye a wo na ka ne kwa bu soja kwaje na wo ma me number ba ya na me ne se ne ma no agiane ya ma no anye no nkire mu na meka wo kasa asase na mo kwatra so ntokwa na me se da bi before kwa no mo kosi mu dia tra so ne ntokwa ohodada tokwa enti sese wo pese be ma ni nyansa wate wo be nyansa ne mum nyan tokwa sem no ne ntokwa me ni obi akra etu na bi abu ani chie nya shadia enti Maa Akos enti sa wo ni nipa no enti nipa ni yese enti wo ye ni bibi na nipa ni wo enti ye ma ya bebi sa me bro no amete so wo ti wonim die ko wonim boys na sa ye say wonim die ko wonim boys na sa ye say wo ko ya kira ni nya ko di wasam ofinka se enim die ko obi anim ni kraka onim me ba me tin sem beble but bi wo ha me mfanya asem so atu no ya bibia ni ha se wo besoso bibia ni ha wo besoso me ba ye beka ho asem ujai ko ware foforo a ojama fami Kojo mbra sisi en sorry o Malitun heba free ho wonim die nti amaba ho no ene se musi no kakra wo mu ne beble kwa o kakra wo blocks so etwa kura wo but why you ready say ube free ho na wo de ni nyina a che no a wo ma ho kura bi why you fed up na fuo ne ya ikura me ni kura nya ikura me ni mle ana bibisa obeko best and is the wo si you know but see can be ye o eje na me ye o dai Maa Akos o say na medical aka no enipa dem fun so onipa ho e bia na bibi kitu bia sa aba no asa here nti no best na is the me ya ma ne ho to no na Roseway kachi Maa Akos say wo be kwa akonum nsa ena wo ma misika anya adwuma no nti na wo ye se bibi kakra bra anya se nya ne ka no oma wo say na efanya adwuma ka kire oba de do be ya hye ni nsem bia baby body oma wo say Maa Akos ni mmogi do de be me wo de be ya adwuma di na me hwese wo bi kra be bo wa wo ya say na de ya adwuma ena anya container ne mame atoto no ma ni bi wo o wo skill de be container oba ye nya kitiwa bi ni ye no no ani be ma betumi ya complete container no Maa Akos me de on wo wa chire kakra wan hwa me ante woni me masem de hwe ade a wo ye nyina da biara meka se me no me ho kire me a me nko obi ho enko bobusi ana se me a me ni me family a na me ko e bia mo bi ho a but wo susu problem bi ye anu adu ho ade anya yi kura anu adu ho enti no ya ma sisi ano obusiano kura ma paba so container ya sama okay container nga yesen container nya ibia but wo so wadi kanka so no nya dia wo no bere wo be wali biom na me say nsem beble ntino Akos me de sa wonim oba no ne netie wonim serious tie nyina e bia bedru ye haide ye ka na nsakra ye bi beba Akos oza na medical ka hwe wiase ye wono obi a wakoma wo but bibi ba esa oto bo ase so eno ni ade se bibi se obenya abotre me de ade ya me ni obi timi ya ade timi hwe ne sa metimi ni nipa na yeso me hwa am se atro nti we me ne ya ade ne nya fi me twa so but eno ni ade a ya na yi pa Yaros Maa Akos obesesa na matena Maa Akos me wari bi
there be ebia na secret bi wo ho a wontumi nka no na help anya ne ewo boboso be ma no ne ho ewo ho because ne ewo keke nyina hwe na mungu ye mponi o na ka baba akopa ba we de mu mienu mo nko na ko so awo no ko ba kwa do de be ye me kura nya bi okay enti de bi menche se awo mra se ne de koye operation ma wakwa wo yi eno nu wakwa ji enti awo no kura de ehun sem kura to nche ba bi because one kasa won pese obewo me kire se bia na bibi wo ho a untumi nka na ko si shi ni o be ma no ho ye adwuma me pa chan shi ni o mu na won tu be ja wade na me nwale no tu de be ma ne sa be kwa akoma no ai wo mpe ne biem baby wo be ka yesu o nenka yisi wan ka ya asra be ka yesu o nisu wo mpe be ma ne biem baby ye de ntimi nwa wade no wa ha ye de nkiyesiesie no masa akotena ba sa wo hwe na wo mpe ne biem a wuduru fie a na de wo ba ye no okobo abusuafo ama ne na de sa akoma no na de na me aba behwe me se de wo ba ye no chese ne nsa na ade be ma no ye ntumi nwa wade no ba ne wo pesa wo ye no ye siesie a wo se da bi umpe ne biem wo ngwa biem na se wo mpe nsa no a ono nso a kire wade a wo ye ma no eno mo nsa ne jan no ono nso nya ye na me ne nya ne hye ne nya ne bone ne nya ne bone chese nya ne bone umpe ne biem pa cho mi mpe ne biem ne nya ne bone da bi onware biem me nwale na ye wonyi ni se bia ono nso aboa wo am wasi fie ni nti na aso onware biem nsa bia ene won fa na so wo fa enyi ye o ma me asase wo si na ekofa me ye we ni se wo ontumi mfa nti so aka chenchina achide ne ene meka cho se bia wo si dankura waboa mo wasi dankura no so nti wanya de wo pa awie nti na so se wo ntumi bi kura nsi da nipa ye se de nipa nsa hye do ne kuro ya mi le tino dada me se oye ni bibi kura na me se wa mo fre no kura wo nsi wo ene echina I complain it does so eno so be ma me no ti la so no oba kasa wo de na wo mfi wo ba na ese ogusu emiti ese what is say bibi ye wa me na mekwa akọgba amane ene mekwa akọgba amane wo se gusu emiti e awode mu nsem bia ne de kwa busuafo ho na enti bra no mo nsa na sa enti me na bibi ye me no obi akon ye me no obi akon no but we dey ko hunu se wo mo kasa atwem ko be na na kasa wo me na ko na ba police station asha ne na ba ye fie ho wo me na ba ho ye invite wo kura ko police station predo do say police station sempre ni wo ma na je to kwa ne ba omo de ba fi wonom die wo kuru mpa no omo de ba fi wonom ye ko na ye den abeto wo ho fa so omo ye na wo fi wo mo biem omo be jai waro so ono boka ya be police station pioni no so ono wa ye dey boy ni na kwa report ye say wo boy committee ni ba ko abo na fo me mo asama America wo ma ne nka akwasi agya no ono na be say ye no ma na ntukwa duka so nko report ni emra na chi ni ye de ye ko ye mame edio me masa modo na no kwa ni wanka de obi aye sasu ko dem bia wo munye wo boa wono kura gina wachi ne wo ko onka asa wo boa oni problem amu face o ka cho sa wo boa sister wo bibi o wana sister wadi enye tirimu de o ase no so tirimu ye oda me tirimu nya me do Maa Akos me tirimu nya nde ya mfa nko hezi mitimi nya me de eture bi otimi bua wo si woni ema emi elu nyina obia bua no be ma wo tumi nu adwa oyi sika ma me ame na me no wo si onyi sika ma me bra so on face sika me de me ye de ekokodi dwa bebe no a ena dwa no si edi a me sika wo mbi me die wo so si ture bi a wo so won kodi dwa ana me ne si won kodi dwa me ne si won kodi dwa Erade kasawati me awade enya nkura aguro awari enya nkura aguro enye tirimude o nemre ma wa Maa Akos ma se me ba de di aguro ma nware si ye de di aguro no na de no ma bi tu chache o na de no ma tu chacha
na be ma wo no oba tina ya de no oba no kasa wo be na ye ba ne be ka na so be ja awade a na mo ja ye de ho bra ko ba bi tina na fa ho ma no why na koko na wo bo si de ade be bo tiri mu kon me pa cho Agyapong momre Ezra 94.1 FM Ezra TV na we de ye ba so tew yesre mo ene me ko stand innovation kakra esan se dia ko enye me yaka se wo ho me da me na adwendwenko a me phone kura me na me send messages na me chire pe phone no na phone yi kura me na me hwehwe me twa mani fa na yesterday na hwehwe me hu me phone so ne kura me a me dim ema obi message we na no me kokotwi me hu yanse me duru bofo edu matra kotwi eduru bofo edu na me hu ba me hu so na me sanda na me hu ye djuma ni pa be fa to ye hu so ni enti enya me na emomu obi ama mayaria refrain by force nti madawroma yesremu ada ye ma me ne de no so ye pani no se de yo je se obi akra mpe so obefie no ha me ha me dorado de ne de in fact ha me etiofo mono moye wate Nikita Sunday 300 Nyamisha 300 cities Sisia Nikita Pizza Fan Club GH and UK I send 300 cities at the Amayanti when you may ensham papa Pastor Marco Fabi Sosway yeah Emo and I make Yaba na make us say Obi Yabudi no say young wedding baby and I make sure I say Edino a ya na 20 say enipa 9 na edibiaba first na ye nipa numa asese by nipa num na omode baaye no me propose ka no kan ya na 100 cities na ye 75 cities ti wuti baby na wo check ma kwa abo nipa num da 100,000 cities 100 cities 75 cities Some digital terrestrial TV. I was there for no, but not Facebook and Guanso. Marco, who are raising 1 billion. Now, you saw massive blue light in India. That's now just one day. You are raising almost 1.5 to 2 billion. Or the above blue light for terrestrial TV, terrestrial, intercontinental a machine. At radio. Na na say amana bibi a wono nti mommoye wate mommoye pa na adwuma na no si akasa me emunim ye akasa me emunim ye nti moma na nye sa ase de akasa de bia story because obi adwuma ye no na enipa na hu say adwuma ma akomu ye no na ode ne hawaba yakasa ebe ye ni wonko koneku akwana nyum doctor declare Doctor declare that we need to pay my go for says I know go the channel bejo doctor declare I mean this is an Maa Akosem so bejo na feel baya so Auntie me anyewa afi wanyanyo no shey for ma me betina ha nanti any brain to about time person say we okọ baby yes kwa ademi na me to ya de ne ma ba no ana say na abrane ka che ne say wo de yenko mako na e ho de megidi yi say ampa enra akona ketwa nsem a wokekan enra akona yi nsem wokekan ha dwene aje for ye say mo boayo na chese scanner nko nya mo na mo aye scanner nko na me say ya bro che for na first nko mo boayo 10,000 menim say mo nya hunu ye che say your terrestrial so terrestrial TV ankasa o abusia ana terrestrial na onu ayini na minimum price me ko bisa mo musa mo me because ase me ko we di asement ase asanya no kra na mo di because TV so pa na yenu no mo so ha kro mo kuta TV bia ya omo ya yi o na minya nya yenu ya mo ai no ai ndima I think say ma ya rephrase say by force and I said baby na me de me gu ya me kra me hu kafra kafra ya kan say atefo ya na nya ne mo na ya tora na say ya bre no kra de ba ko
oya api na ade a open na onyenya ya kwan sa na amana say so yenim what is really happening. Mama no mo ba me hu o ma na me ne moje tu ti na me se mo mabie mo moje tu bi ebi a obi a wo mama men kan say obi wo no wa di kan kra ye bia wo de 20 bia ba wo de 200 wo de 100 bia ba but kan okoma so betumi asan ye bi ma boa ye na sika na nko te say de ma ye kan no ko be hu say ebi a ko fa sane sende